Studio 16, Singapura, Malaysia. Dan ini adalah salah seorang spesialis di Rumah Sakit Hospital Malaysia, Kuala Lumpur. Kita sudah berjumpa dengan Bapak Paleh Cheng Kwang. Iyalah. Bapak Paleh, bisa Bapak ceritakan sekejap sikit masalah ke mana tu masalah di hospital? Misalnya ada orang misalnya sakit-sakit dalam dada, sakit kepala, macam mana untuk mengatasinya? Ya selain macam lah hospital tu. Ada orang tu ada yang terpakai sleeper tu, ada yang tinggal kat bilik terendam lama-lama tak keluar tu, tak kena sengak macam hari tu, tak pergi suruh tu. Itu bisa menjadi kendala di hospital kami. Oh, itu macam ke? Itu macam dah. Oh, saya nak tanya lagi masalah itu Upin Ipin tu anak siapa sebenarnya? Itu menceritakan sedang setia belakang ni. Oh, saya ada kat Abang situ kan? Katanya kan, puasa tak puasa dapat RM2. Iyalah, itu kan masalahnya, masalah cakap ayam bui je. Oh, ya, boleh tahu. Dan pemirsa di Selangor dimanapun anda berada negeri sembilan dimanapun, jangan ke mana-mana kerana kami akan segera kembali kepada Bapak Spesialis di hospital dan selamat malam. Nanti kita akan jumpa lagi. Okey Pak Paleh Cheng Kwang, kita tahu ke sisi Kwang ke? Fubali Gong Kwang sisi Kwang, sisi Kwang kau. Yang jadi kita mau saya telang. Jangan elok. Pemirsa, pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti laporan-laporan dari Palestina dan Afghanistan serta di kejadian di mancanegara dan tanah air. Beralih kita ke berita yang Oh, kenapa? Apa yang terjadi? Ada mil. Dan mohon maaf saudara, siaran anda terganggu karena saudara kita segera kembali di berita mancanegara. Presiden Israel dikaglik madu kamu awak Islam kembali. Inyan bahwa kamu dari seniman-seniman hanya setuju awak Islam dipomati para saya dan dibantah oleh orang Israel. Ulang Cina Presiden Amerika Cina kawannya, ya kan? Ipo di Palestina tuh kok ngeri di kotaku maju mati di kok jaro-jaro tuh kepala Israel. Astagfirullah Israiliyah Majnun. Allahu Akbar. Hai Israiliyah nakunukum. Anta Majnun. Ana Fadahillah from Azinis. Fuck you. Anak-anak nuna hibungkan anak Mahfud ya kota Arab. Nama dia siapa? Anak tak faham pakai nanti. Anak penggal sebuah anak. Anak yang mengenai apa? Wah, प्यार हो तो प्यार के लिए मेरे है दिल प्यार मेरे न्यू दिल्ली अपने जरा हम तो प्यार के लिए मेरी सारे प्यार दिया अक्षर खान करेगा दी अंजलि ने खुद भी हम तो प्यार के लिए जिंदगी है प्यार के लिए एक बार के लिए राम प्यार के लिए मैं क्या क्यों फिर तुमसे मैं प्यार की करूंगी जना ही के प्यार में कभी बयां हो तुझको मेरे का प्यार की करेंगे ओह या अपने तो हम तो प्यार में प्यार कर रहे हैं या नहीं मिलकर बिल्कुल नीचे करेंगे कुत्ता बरकर नाची चाची गई थी बच्ची चाची ने किया क्या करिए मेरे हम तेरे मेरे दिल आप तो प्यार करिए मेरी गर्ल आज खिले क्या मियां क्या दिल के में के प्यार है jadi perkara kris perkara sinar perkara tidak jadi kira मेरे की गुइतार देख के हम बढ़ dia ke korek Twitter si mereka ke orang nanya music for the cita cinta ini. Okay, pemirsa, ladies and gentlemen, it is from the pencipta song Asikui from Bollywood. Bollywood Tolti Amerika. Ya, inilah dia dan ini kita sudah berjumpa dengan Bapak Wata anak ketua. Bapak Okong bingung tinggal. Oh ya. Kita akan menanyakan bagaimana lagi kita kembali lagi ke Malaysia dulu. Malaysia boleh. Dekat Malaysia itu saya ingat kan banyak orang Aceh pergi kat sana semua ada masalah-masalah, tak ada pasport kan, ditangkap semuanya apa kena macam hukum. Macam mana kerajaan Malaysia kalau bisa kita akan membuat satu keringanan dispensasi kepada orang-orang Aceh. Kerana ingat saya kan tahun 1976 orang Aceh pergi kat Malaysia semua. Waktu perang tu masih ada saksi macam Mahathir Mohamad. Itu ada keturunan-keturunan Aceh. Saya harap kan orang-orang Aceh, budak-budak Aceh ni pergi kat Malaysia kerja sana ke tak apa-apa ke. Tak ada buat-buat, tak ada kisah apa-apa lah. Kita kan serumpun Sultan Iskandar Muda sama atau ni level. Nak balau ikan toilet kata tak sorry. Boleh Bapak jelaskan ke mana kerajaan itu? Waktu macam berita. Dari hasil semua yang saya kan Bapak pun jadi panjang lebar kita kan. Yalah. Aku dah berdia. Ya. Dari sini hasil mengatakan oh saya kan keturunan Malaysia jemput Thailand. Ya. Dia tak nama sekejap pun apa faham ni kan. You buat apa kat Malaysia? Saya pernah kerja kat Gelang Cokek tu, pernah kerja di kedai mungkik kan. You ada tak you sedang kerja kan? You tangkap sama polis. You dikejar-kejar sama polis Malaysia. Ada tak?
Dia buat pasar. Pengalaman saya tu dengan kat negeri jiran Malaysia. Dah. Mau Malaysia itu orang Aceh. Ya, Abang. Kebong Dia kebang sikit kita tak apa lah. Kita kan TV 16 Malaysia, Selangor Malaysia kan. Tak belanja Tapi kita ni dah habis dah siap ni baca-baca berita ni, kita nak balik kat Malaysia ni. Macam mana? Boleh. Tak suruh apa-apa pun Doraemon tu dah berhenti Oh iyalah, kita pokoknya kita akan panggil dia pesawat Doraemon ya. Ni semua macam Oh, baling-baling bambu. Oh, kalian sudah membawa acara ini. Sekarang kalian akan kembali ke Malaysia. Belasam. Maaf dah. Apalagi yang kalian tunggu? Baiklah pemirsa, kerana Doraemon baru dah ada, dia nak ambil tu baling-baling bambu dekat kantor kerja kan. Ya. Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Ya, iklan mengatakan bahawa saya Bye. Nah. Boleh guys.